Pamiarsa Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwi Payana ngerohin acara matur piuning miwah nuasen kelanturang antu nandur taru ring widangan pewangunan pura IKN Nusantara. Pemargi inucap nyinayang sokongan umat Hindu ring pewangunan IKN sane kejangkepin genah pangubaktian saking soang-soang agama ring IKN Nusantara. Ritat kalau ngerawin acara inucap Ari Dwi Payana taler nyarengang Biku Sri Subapano Mahatera Kepala Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan antuk ngaksiang ring genah saneka rencana yang pacang kuangun pura ring IKN. Pengrahu biku pemuka agama Buddha wantah nyinayang rasa semangat masikian ring sajerning puangunan genah pangubaktian ring IKN inggih punike Dharma Adiaksa PHDI hidup pedanda gede Bang Buruan Manuabe. Sang Meraga Suci Mausang matur piuning lanuasen pinake pengawit sadurung puangunan pura tetujuan nyane nunas lugre majang ide sayang widi medasar mana suci ning nirmale mangde ritat kala umat pacang linggihang ring pura IKN sida memarki antar. Asa punika taler Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya Mausang puangunan pura ring widangan IKN puniki anutin Tri Hitakarana. Sinarengan sareng pengarsan saking pemerintah sanes sampun karencanayang yening puangunan IKN patut mata timbang indik kuentenan ekosistem. Ringgalah inucap talerau Dirjen Bima Sindu Profesor Dr. Inang Dwije, Ketua Sabawalake Iketut Puspadnyana, Ketua Umum Pinandite Sanggraha Nusantara Gede Pastike, Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia KS Arsana, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia Nyoman Widya, Ketua Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Iputu Yoga Saputra, Ketua PHDI Kota Balikpapan miwa umat Hindu Balikpapan miwa Samarinda. KMB Balipos nguningayang.